Once again, sop manu bhala ase koi na hop kuri ase. Etia moi helipati ase Mon Town manu khande especially ekdam special event ekta ami han opore highlight kuri dibo kane ai ase dei na first day tu chanai di ase. Goodwill Presents Indian Idol Nostalgia ai koi kina yade with AMITPUAL Indian Idol season 3 etu la program ekta held kuri ase. Kitia hobole ase gule September 7 to hole ase dei na first day tu chanai di ase. Bishi manu ra jani ase AMITPUAL kon ase one of the popular singer Indian Idol season 3 laga ekta lagise to Mon Town te ahule ase. So kiman dangor khushi aro kiman dangor blessing ekta ase. Etu din kane man sob manu pray kono rokhi thaki kone janai di ase. Etu eklai no hoy popular singer khan mahala local manu khan or mahala naga manu khan etu khan be ahule ase. Guest artist te tinjun mati ase Akap Noklang Eva Jamir aro Manwang Konyak tahan tinjun do guest artist te hole ase. Koilibe mon do kotha ami an opore etu bi koi diule mon ase ki konoba yate itula event te saule na pare ule manu khan bi bishi dikhile pare ase. Why? Because mokhan etu do mane alag jaga dangor ekta de host kurilen hoy. Mon Town la town hall do man so manu jani ase ki jaga man chutu ekta ase crowd alag public so pahibule ase gule. To town hall hi do held kule ase. Etu karne ticket issue gule shuru hoise bishi bhag to advertisement bi palwa janai. Koile be bishi bhag ticket to loi loise goina man khopor paule pare ase. Kunba etu program de আপনি ব্লেসিং লবলে মন আছে নইলে এটো প্রোগ্রাম দে টেং কুলে বেশি মন হোৱা মানুহ কান থাকিব এটো কাৰণে তো কন্টাক্ট নাম্বার এন্ড এভরিথিং ইতি আপনি আনকে ব্যানার কে দেখাই দিয়াকে ডাইরেক্ট কন্টাক্ট করো দে এনিয়া কন্টাক্ট কৰি কিনা জলদি বুক কৰি লৈছো গলে আপনি সিট পাওলে পারবো কিলে লিমিটেড সিট আছে কইনা ভিউয়ার্স খান ওপরে এটো খবর জানাই দি আছে লাস্ট ডে একদম ইন্টারেস্টিং লাস্ট ডে এটো কই দি আছে কি লাস্ট ডে first and second hand nai koigena mokan Nagamese film actor ekta amnian jani ase kunba koi ase amnian ite yat ko pare ase na so boss Meren do itu laga program la host ekta hole ase so Nagaland laga celebrities kan inia kobi itu kan sob singer kan popular singer kan AMITPUAL ba shuru kori kena itu Mon Town de program ekdam special ekta held kule ase de so yate sob manu hai kena ekbar aha dem de man bi enjoy go try korbo aro first come first ticket kati loa manu khani seat to limited howa karone etu kani lobole paribole ase etu karone viewers kan especially mon citizens kan de etu information pass kori di ase late noina jaldi loisi gole to man sob karone bhal din ekta hobo gona janai di ase anyway ticket to kote pabo do to ticket pabole to Hoyang restaurant amni han ba bhal ba jani ase moi eta yade uthi ase moila right side te moi dikhibo pare ase etu restaurant te itula ticket pabo mom's kitchen koi kena ekta man restaurant dikhibo pare ase etu jaga de itu duita jaga de amni ticket paule se tati jai kena jaldi book kulo de egoina viewers kan opor janai di ase itu din jaldi pongjibo karone rokhi ase moi bi itu time kite pongjibo aro moi bi itu coverage karone ahibole ase egoina viewers kan opor janai di ase thank you so much for watching may God bless you all and see you in next video